Kabangakwa banong hakane ka janmit hadin mengidon yakane ka review meeting hakawedei bat kito ki parti ki balik yatho ki balik khawai hangte hapo Greenwood Resort Khanapara menta ka janmit hadin bangilayo shu ya ka report na bro ar kini ki district ka Ribohoi district bat kumjuru na kaliang joka East Khasi district ngisyemba sa saungut nang ni na po East Khasi Hills kabamut lai pusangut de ki bela de file ka FIR bat menta saungut ni IT ha ka deputy commissioner bakan le ya ka bedon kam ban file ya ka FIR persya ya kini ki saungut ki ba ngiyo ya ka jing pensisya ba ki aten ya katu ka wedding party hangti hapo Greenwood Resort bat kumjuru hari boy hadu menta kidon prangut kabamut East Khasi Hills lai pundangut hangti hari boy district prangut bat ka direction ke mengila ai menne kalong ba bro ar kini ki deputy commissioners kin sngau bahaban pendepno ban file ya ka FIR na kabenta kini ki saupun nyumut tang bahaga jo kapor na lor kini ki saupun nyumut ngakwa ban pensyai bahang ni na lor kini ki saupun nyumut ke inquiry kadang ya chuchu namar bakawei kadai lengba ka contact tracing ka bale na kaliang jong ka health department ngila ban yo bat kawei pada lengba jong ka tuka FIR sembla file pimnang batai kila ban plashu bedang don syu ki balik te kandang yai beteng lada don ke bakum kita lada dang tam nalor kini ki sapun nyut kabamut ke sorkar kandang yai beteng ru ban file ya ka FIR kata kade kawei ka benta ka bangakwa ban yatu na ka benda ka jingtip jong ki pajba no sok snong jong ke jelami kelaya jungi porok kawei nemetu don ke keteng kini nong trei nomor belengi besu ko mau pina kan ke contact tracing haka kontak tracing naman kin nemburi bangaru ngalik syata leni ngaru ngadon kumta namar hadin melayu positif pilas kutoi madu bopting kamet lejong te delang baka kontak tracing nemuan ngiyo te anala kontak tracing isyem ba mdai ke balik cheti kita ke armut namar komopi ngimi angni 39 hari sadai 41 kadau kolong ba ki claim le cheti tang ba ki deki close contact anda kitu kiba aten siti kawan seni dede kita ki nagrang ong pikani ke inquiry kanika ka examination jong ya kanika particular issue kadang long ongoing ngimpat la ban ai ki jingkut mentaru namar ba kadang ya tersiter la syai hadin bala sumon ru nakaliang jong ki polis ban inquiry ban kli you never know lese kala ban mi issue ka keteng katang ngimpat la ban kabangakwa ban ong ba mene ha ka review meeting ka jing kren kalong ba namar ba keniki amfosis kinang kiu man kasngi kiniki positive cases kadon ka jing kren bat na kaliang ko sarkar ka ba la mi lang bau chief secretary ka ba sungtenat kalong ba na kaliang ka Assam Rifles kilakular bakin set up la ka jong ka testing units ka jongki ba kitu ki returnees kibawan na keleng saudong jongkari India andi ki wanrung cake jela ka jongi ya ka testing kin salahi la ka jong hadin bala install ya kitu ki machinery kumju ru ngi kren ya ki wei pat kini ki armed forces organization bat kini ru ki ong bangin take up ya kane ngin kren bat ki higher authority jongki ba kiru kin lem kumju khnang ba ka responsibility na kaliang jong state government kan kamduna hakabidei bat kajing lum ya kini ki sample lane hakabidei bat kajing test ya kini ki cases ki babon ba ki ba mi man kasngi na kawai kasngi sya kawai pat kasngi te kata kadai ka benta ka ba ar ka bangakwa ban pentip hakmat jongpi kenang ba ki pajba jong gejela jong ikintip baro ba ya katukarai ka bingilade berai hakine kita yau ke bala lenno kalong bangilarai ban nadu ka arpolai tarik siteng mit yakini ki entry points ngin khangno hadu ka lai poetrik
siteng mit jong une ubnai kabangi kerpat kolong bayak itu ke badang sakut syaki wei ki jaka syabar jong ke jela ke jungi lengba jong pi kabang nganga kerpat kolong ngipen ken mau sngau bah nadu ka ar pusau terik hadu kalai puai terik sngau bah wat wan nama lada piwan pila ban sakut siteng lenti pinum yo ban wan rum siapo kejela Meghalaya kita kideki ba ki jing pentip akan ke janmit na kabenta ke jing tip jong ki ba nong song snong jong kejela jong do you have any question yo ya ka report menmet ba uni ubriu ulong positif bat kataru de kumba I DHS silai ong ba ha ka sipotorik la test ya u te nadu ka tu sipotorik te la pha garanti ni ya uru ten rei ko mo ong pi menta ka contact tracing ke ba nagaliang ka health department ka district administration ka sim mentaya ka tu ka sipotorik sati nomor one room de ha ka arpun tu kat kum kita ki kot kisla te ya ka te nang la tracing but ru ngidang find out ka district administration menta nagaliang ka Riboy district kidang la e kata te ya mentang ngin parla benomu tangba nagaliang jo ka sarkar kan le ya ka bahatam na kabenta ban syong sngan ki pajba jongi hakan ka than Riboy area mde tang Riboy bo keleng ni ki jaka jong ka jelami kelangin make sure ba kanum don ka jing spread leng ba jong kene ka kenyang jipang ka bawan nila ai ke direction ban ngikwa iya ke detail barok bangin yo bangin sutu ka action gi bangin de ban ship namar lada one back kat kum ke lenti nang ten entry point pilas kutu ke protokol ke along lepa in place baduni ubriu kat kum ongi DHS kolong ke bapau sai kedar kolong ubasa ubasyong hang teha mau hapo umei udon ke jaka ka putar wang ti nata ubakren ga ktin ga khana rimat ukren ktin boy bro te ka balong hadu kat kata te nak kada ko mau pi nginnem ailat ba yo kadon no ke loopholes nagalian ka surkan ngilai discuss ba mene ko mau pi te ailat yangi bangin find out ya ki aka boro nadu ka arpunu trik ba urung kumno uyo baniyat keleng lane yo don kanu ka loopholes kene ka kanu ke jing bakla nagalian ka district administration ya kataru min sala banyatu ya pi hadin bangila find out ye details na dong sedang away kalong ngila ai ka total lockdown ye kitu area brokhoi ngila declare ka containment zone nang ta ha ka jo por ka curfew rungi ai ha ka bede bat kene the only problem ka bangi kendu kalau ba pi namar siliang surok kadai ka Assam kamu ke Guwahati siliang surok dei ka Meghalaya ne te pin ong hi ya ki forces jongi kamdei ka basuk ba man ka sipo khasan put ban ong ban ngin monitor kata kamdei ka basuk te ka ka bahatam mi ke bangiju kerpat na kaleng sarkar kolong hadin bangila impose yikini ki restriction ka bangi kerpat iki pajba nong snong kamtam hakatik area barok away kolong ba kidei ban stay safe kabumut ba kidei lakum nuk nuru ban kit kle dalade yaladi ngatai de kata kabudun kame nomor 6 don sarkar 6 don sipai ubala banyada yo nu knyang jingpang lem da don ke jingkit kle dalade yaladi bat ya kene ni apil na kapor lengba jong kibor snong kibor tharu ngi Ukraine na kapor khnang ba ke baro kenlong ki bayaj bayaranti tekite ki kam ki ba nakaleng ko sarkar ngile bat ba kumo pimenta ban rung ban mi hang the ki tu ki area ki bingila declare ki bingila bu kita restriction ngimla bat kitu ki ban mi nang thiru kinimla namar bangi kwa ban pentik na ba kanika situation kanum long out of control ni kes badai na po bang si di para siapa quarantine center siapa berniat ini kilap hakas putarik jadi di dana Bang ki rapid nama di present po Bang ko Minong Pang tena kila kelibha ya ka history ke berkat kisah bebe return ni na po asad
immediately Hashim sample but quarantine. The men kami report dan amir ke kebun menem step Syamba dalam pos. Amshua beliau bisa dia. Dia mau beliau hari ini belum ini jalan mobil baru mau itu di tugas nong beli mau beli malu itu company sale negerinya. Jatuh pada isian yang sama. Suaban juga. Bagaimana mau kurang membuat hari ini sudah nanti dia ada pokok itu. Dengan ayo positif ya ini case tidak ada contact tracing. History kalau ini kebangiyo ada mentah kalau urung apa kejelah akan bertarik dong Jun. Udah ibu judan ni sini boleh business ni sini kita safe shop yang business. Widi tiara shaki senang di fair. Te udah ibu sang masa aru sipor apa kumai. Hajar berhembang. Shua ka lockdown melalui pilot nasional lajang seasar. Hadir berlaku tu lockdown apa arun terkejut urung sini siapa kejelah kejemu but usang dia yang ikan ikan besar sudah ada kena kali serum sini. Dia mentak kontak tracing kadang jang. Dia hadap kan nomor mulai kendu nomor larung kendu arun terik. Dia kini ke besar ke bangidang lap bangidang utang dia utang mentar kasih jat sini. No, ini kata udah nak mentah quarantine. Ya, high tipo bukan itu asal tarik hadu pakai tugas 10 tarik. Budaya itu business, ketu kontak tracing katanya. But min sesuatu nang ilayo ya, di luar